kugira ngo abakomeretse babanze bavurwe ibikomere byabo kandi abandi babashe gukora ibarura no gusuzuma ibyangiritse mu bikorwa byo guhohotera abaturage byabaye. Ihuriro rya C64 ryateranye uyu munsi kugira ngo risuzume ibikorwa byateguwe ku wa 12 Kamena 2026, ritegure ibikorwa bishya biri imbere. Ku ngingo ya mbere, C64 ribanje kunamira abazize ubwo bugome n'iryo hohoterwa ryakozwe n'ubutegetsi bwa Bwana Tshisekedi, kandi yifatanyije n'abaturage bacu bakomerekeye muri ibyo bikorwa bari kuvurirwa mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye. Bityo rero turahamagarira abaturage bacu kudatinya, kuko ubu bwoba bwahinduye uruhande. Ku ngingo ya kabiri, C64 twaganiriye ku bikorwa bizakurikiraho. Turavuga ko igitugu n'ihohoterwa byabaye ku wa 12 Kamena byarushijeho kudukomeza mu myemerere yacu, ku butegetsi buri imbere yacu bufite ubwoba, kandi tuzakomeza urugamba rwacu tudatezuka kugeza ku ntsinzi ya nyuma. Ni muri urwo rwego, nyuma y'iyi inama y'abaperezida b'amashyaka yashinzwe gutangariza rubanda rwo mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga ko iteganya gutegura imyigaragambyo y'amahoro ku wa 8 Nyakanga 2026 ku butaka bwose bw'igihugu. Iyo myigaragambyo izarangirira ku ngoro y'igihugu Palais du Peuple. Kuki Palais de Nation? Kubera ko twizera ko Tshisekedi yahemukiye indahiro ye. Ari mu kwigomeka ku rwego rw'itegeko nshinga n'ubutegetsi bushingiye ku mategeko. Ku bw'ibyo yasenye urufatiro rwatumye ubutegetsi bwe bugira ubuzima gatozi, kuko atakigendera ku itegeko nshinga rimwemerera kuyobora igihugu. Turabona ko Tshisekedi adakwiye gukomeza kwambara ikoti ry'umukuru w'igihugu, kandi abaturage bacu ntibakagombye kongera kumwemerera kuba umukuru wa Repubulika. L'entreprise faite par M. Tshisekedi a pour objectif la balkanisation du pays. On ne peut pas comprendre qu'il engage le pays sur la voie du référendum pour obtenir une nouvelle constitution afin d'obtenir un mandat illimité. Tshisekedi ashaka guhindura itegeko nshinga, ariko mu by'ukuri ntago yigeze ayobora igihugu neza, kuko hari benshi babigendeyemo ndetse banahaburira ubuzima. Kuri uwo munsi wo ku wa 8 Nyakanga, twese hamwe tuzagenda tugana kuri Palais du Peuple kugira ngo tumwereke ko tumwanze burundu, kandi dusabe ko yegura ku mwanya we. Si vous n'abandonnez pas la peur, si vous ne vous dites pas
que c'est Tshisekedi le problème et c'est lui qui doit partir pour nous laisser notre pays entier comme il avait obtenu en 2019. Merci. turagushimiye cyane wowe ukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, twizere ko umeze neza cyane. Ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo, uko mwabyumvise ijambo ryose, amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi yiteranyije n'ubundi ashyira hamwe nk'uko mu minsi yashize byari byagiye bigenda. Yatangaje ko ateganya imyigaragambyo ku wa 8 Nyakanga, aho abazayitabira bazerekeza kuri Palais du Peuple asa Palais de la Nation n'inteko ishinga amategeko ya Congo. Ayo mashyaka avuga ko agamije gusaba ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yegura ku mirimo ye, amushinja icyaha cyo kugambanira igihugu. Iyi gahunda ije mu gihe igihugu gikomeje kugaragaramo ubushyamirane bwa politike n'impaka zikomeye hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo ku bijyanye n'imiyoborere, umutekano n'icyerekezo cya politike y'igihugu. Ibi ngira ngo mwaryumvise ijambo ryose, amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bagiye babivuga neza bati ntago Tshisekedi ayoboye igihugu neza. Nk'uko mwabikurikiye hano kuri The Quick Times News ku itariki 12 z'ukwezi turimo, hari hateguwe imyigaragambyo, ariko aho baba bateguye ko izabera birangira leta yo ibyanze, ahubwo ibajyana ahandi. Kuri uwo munsi w'imyigaragambyo hari ababizize bagiye bakomereka nk'uko bamwe babivuga, nubwo leta ya Kongo yabihakanye, ariko baravuga bati hari abazize iyi myigaragambyo. N'ubundi leta ya Kinshasa ndetse na Kongo muri rusange yagiye ikora amabi, bagasaba ko rero cyase banzuye ko n'ubundi bose hamwe ku itariki 8 Nyakanga, ukwezi kuri imbere, kwezi kwa 7, bagomba gukora imyigaragambyo, noneho n'ubundi ikajyanwaho yari yateganyijwe kuzabera kuri inteko ishinga amategeko n'ubundi ya Kongo. Bavuga bati hari abacu bazize ibyo bikorwa. Wenda nubwo iyo leta ya Kongo yabikoze gutyo, bigaragaza ubwoba badufitiye, niyo mpamvu bagiye batera ubwoba kugira ngo imyigaragambyo idakomeza. Leta yacise nta cyizere yifitiye. Ubwo nuko bimeze, amashyaka yo yamaze guhaguruka avuga ko agomba gukomeza imyigaragambyo kugira ngo Tshisekedi ibintu byo guhindura itegeko nshinga nk'uko twababwiye abireke, ubundi hatorwe indi leta nshya. Turakomeza turebe se imyigaragambyo yo bizagenda bite. Mubona umuvandimwe hariya n'igipfuko mu mutwe we yarakubiswe bikomeye cyane, uko twagiye tubibagezaho mu biganiro byacu. Turakomeza tubakurikirane uko bimeze, mukomeze kugira ibihe byiza.